Jotono no lam sogo ani channel o angkai tomo no norok ani channel no subscribe khalaya ko angka subscribe khalai ready ang ketal job advertisement te online information related videos sanam angka phaidi tini kaisa ketal notification alainai o notification rijaka Central Council for Research and Ayurvedic Science ni bokhaktei angka norok video no paithak jorate naitung ni kaham ka saimana ni bagai angka phaidi official notification alaina Omokai official notification or notification rijaka abo angkai Central Council for Research in Ayurvedic Science Ministry of Ayush Government of India ni bokhaktei o notification rijago notification number tongo 4/2023 o jagao talangjaknai Central Council for Research in Ayurvedic Science ni bokhaktei Kabangma post tongo jagao norok apply khlaimanai abo online apply khlaimanai o jagao tongo education qualification je class 10 12 te graduate khlaijak rok ni bagai oro total post tai sini ST rok ni bagai reservation post tongo group A post tong angkai o jagao nainai di omo biochemistry chemical botany o jagao sini ST rok ni bagai bo reserve khlaijak tongo research officer tongo biochemistry o khoroksa haikeno takisa tongo group B post abo angkai assistant research officer o jagao to sini ST krei sini ST tongo abo angkai staff nurse khoroknei tai medical laboratory technology abo 7ta post tongo 9ta post tongo group B o je staff nurse angkai to nursing khlaijak nangnai tai medical laboratory technology angkai BML te HKML te khlaijak na nangnai o jagao group C post tongo group C post to tongo ro research assistant chemistry angkai jokai graduation khlaijak na nangnai tai UDC LDC ni bagai angkai class 10 12 pass angkai norok oro apply khlaimano tai stenographer grade 2 tongo oro LDC ni bagai khoroknei stenographer khoroksa tai LDC ni bagai khoroksa tongo norok abo nainai di group C post ni bagai angkai o jagao tai kwbangma post tongo abo angkai laboratory attendant tongo o jagao 5ta post tongo sini ST rok ni bagai angkai tai multitasking staff tongo MTS obo sini ST rok ni bagai kwbangma reserve khlaijak tongo amo angkai government of India ni bokhaktei post tongnai abo je post tongbai mani o jagao MTS tongo naidi o jagao MTS field attendant pharmacy attendant dresser cook oro kwbangma tongo MTS multitasking staff sini ST rok angkai oro 17ta post tongo jagao multitasking staff ni bagai angkai eligibility details to qualification to ang saka oro kisa tai age limit age relaxation tai norok ni experience rok nango group A post tai group B post rok ni bagai angkai amo angkai norok je experience tai age limit angkai borok ni official website o thangi norok manai official website no tang description o rirwana tai direct apply link bo rirnai norok thangai nainai di naimen yagulo norok apply khlaina mujungkai to norok apply khlaina di o jagao tongo selection procedure angkai group A post ni bagai angkai online exam ngai tai online exam ka 70 mark ni tongnai tai o jagao sajaka interview najaknai 30 marks ni angkai total angkai group A post ni bagai 100 tongnai haikeno group B te group C post ni bagai angkai selection ngai abo angkai online examination ni tuino selection ngai 100 mark ni negative mark tongnai o jagao 0.25 negative norok apply khlaina angkai ang link rirnai official website bo rirwana description o norok thangai official website no kisa visit khlainai o jagao link khulukjaknai abo angkai June ni 1 tarik ni simi changnai tai last day tongnai abo angkai 30 June 2023 o date ni bisingo norok apply ma khlainai ang link rirnai tai official website bo rirnai tai joto information ni bagai angkai norok official website no visit khlaimano tai ang description o PDF bo rirwana norok download khlai norok bo post apply khlaima naidi tai norok online apply khlai di 1 tarik June ni simi 30 tarik June jora tongo angkai o PDF no ang description o rirnai angkai tini bagai amsung nong situng jotono no